pozdrav svima, danas ćemo da poređamo telefone između 300 i 400 €. Prije toga u stvari da napomenem da je ovo samo moj izbor, da ne bude dole u komentarima. Ne sviđa mi se taj, nije to, ovo moj izbor, znači ja tako gledam. I da krenemo, znači prvi telefon je Sony Xperia C5 Ultra, Dual SIM, košta 315 €. Evo ovdje možete vidjeti slike, kao što vidite lepo urađen. Ovdje sviđa mi se što ima ovu ivicu ovako debelo ovdje kod ekrana. Ima napred veliku kameru i blic, solidan ekran i to je to, pozadnje je sličan kao svi Sony telefoni. Ovdje imate 3D prikaz. I sad što se tiče specifikacija, ima Android 5.0 Lollipop, ima Dual SIM, ima IPS LCD ekran, ima procesor octa-core, kamera mu je 13 megapiksela, ima Wi-Fi, baterija velikog kapaciteta, ima integrisanu GPS navigaciju, ima 4G mrežu, ima Bluetooth, ima NFC, i ima podršku za MP3 i za FM radio i GPRS prenos podataka. Sad nešto detaljnije o njemu. Dimenzije su 164,2 x 79,6 x 8,2 mm. Procesor je octa-core Mediatek i Cortex A53. Ima i neki mali T7 60 MP2, takt mu je na 1,7 GHz, baterija nije zamenjiva kao što vidite piše, to je integrisana, kapacitet je 2930 mAh. U režimu razgovora možda traje do 14 sati 24 minuta uz 2G mrežu, do 12 sati 53 minuta uz 3G mrežu, a standby režim do 714 sati u 2G mrežu i do 769 sati u 2G mrežu. Sad, ostalo što sve imamo od ovog osnovnog je Dual SIM, vibracija, digitalni kompas, akcelerometar, reprodukcija muzike do 60 sati. Ekran, kao što sam rekao, IPS LCD 6 inča, 24 bita, 16.777.216 boja, rezolucija Full HD 1920x1080, osjetljiv na dodir, otporan na grebotine, sposoban dodirana da registruje više od različitih pozicija, maksimalno 10 prsta, što znači da možete sa 10 prsta raditi na njemu. Ima Sony Mobile Bravia Engine u sebi, to 2. Kamera, što se tiče kamere, sa zadnje strane imamo 13 megapiksela, rezolucija 4120x3096, rezolucija videa je u Full HD-u, to je 1080p, ima 60 fps, HDR, imamo mogućnost snimanja videozapisa, autofokus, LED blitz, zoom 4 puta i HDR, to sam već rekao, i to je to nešto ovdje. Zanimljivije, imate one modove, panorama i tako to. Imate i pomoćnu, ili prednju, 13 megapiksela, Full HD ili 1080p, 30 fps snima i ima autofokus. Sad što se tiče zvuka, dobro podržava MP3, MP4, ACC i tako to. Onda imamo dobro speakerphone i F3, to svaki telefon skoro ima. Memorija, sad memorija, što se tiče memorije, interna memorija od 16 GB, od toga je dostupno 11,2 i ima 2 GB RAM-a. A što se tiče eksterne, možete ubaciti microSD karticu maksimalno do 200 GB, znači do 200 GB. I uz aparat ne ide kartica, to je uz telefon. Sad, što se tiče softvera, rekao sam već da radi na Androidu 5.0 Lollipop. I ovdje ovo što imamo, mislim da to je to, da. To je to, sve smo rekli, evo sad ovdje nema, ne piše, niko nije pisao kao dobro loše strane. Ja sad kažem ovako iskreno, meni se telefon sviđa.
dobro mi se ovaj ekran kamera i to mogu su malo možda lepše da urade ovu kameru ovdje. To mi se jedino, mislim ne da mi se ne sviđa, ali ono, mislim možda prođe, ali dobro ono. To mi se, da kažem, ne sviđa, ajde, i boja zelena mi se stvarno ne sviđa, znači bila bi lepše neka crna ili bela ili zavisi koja. Ja mislim da bi crna bila lepša, ali zelena nikako. I to je to, znači telefon super. I da mi pređemo na drugi telefon. Sljedeći telefon je LG G3 verzija 32 GB, košta 322 eura. Kao što vidite na prvi pogled vidimo da ima veliki ekran, da nema one taster osjetljive na dodir na ovoj masci, nego ima na ekranu, najvjerovatnije pošto nema ovdje. I to je, čini mi se, mislim, među prvim telefonima koji su stavili da pozadi budu dugmići, znači ne sa strane, i to je veoma praktično. Znači ovdje imamo za zvuk, da pojačamo i smanjujemo, i za zaključavanje. Tu vidimo kameru i dole zvučnik i blic i tako to. Sad nešto osnovno što se tiče ovog telefona je da ima Android 4.4.2 KitKat, IPS ekran, Gorilla Glass 3, quad-core procesor, 13 megapiksela kamera, dobro Wi-Fi baterija velikog kapaciteta i sve mreže kao što vidite 4G, Bluetooth, NFC, infrared crveni port, znači to je vada za daljinski tako nešto, MP3 podrška i GPRS naravno. Telefon dolazi u crnoj boji, dimenziju su mu 146,3 x 74,6 x 8,9 mm. Dolazi uz procesor quad-core Qualcomm, ne znam ja, ima Adreno, ima Snapdragon, ima Krite i radan takt od 3,5 GHz. Baterija 3000 mAh, ima Full HD IPS plus LCD ekran 5,5 inča, 24 bita, znači to je broj boja 6.777.216 boja. Rezolucija mu je 1440 x 2560 i ima, to je Gorilla Glass 3. Sad kamera, sa zadnje strane 13 megapiksela, rezolucija 4160 x 3120 piksela, rezolucija videa snima 2160 u 30 frame i 1080p u 60 frame. Ima opciju za dual video snimanje, znači snima i prednju i zadnju kameru isto vreme. Onda imamo dual LED blitz, imamo laserski fokus, imamo basi, to je digitalni senzor koji povećava količinu svetlosti pri slabom osvetljenju, znači to ako imate loše uslove pa malo da poveća kvalitet. Imamo prednju kameru, to je kao pomoću kameru prednju s prednje strane, 2,1 megapiksela, 1080p ili Full HD rezolucija, 30 frame. Zvuk, što se tiče zvuka, ima surround zvučnike, podržava MP3 tako to, znači MP3, MP4, ACC plus i tako to. I sad memorija, imate dve opcije, znači imate uzeti telefon od 32 GB interne memorije da dobijete 3 GB RAM memorije, a imate opciju da uzmete i 16 GB interne memorije da dobijete 2 GB RAM-a, ali cena je, mislim, razlika je negdje oko 40 eura, tako da baš izbor da li ćete koji ćete uzeti. Što se stigo, da, podržava, to je eksterna memorija, podržava microSD maksimalno do 128 GB i uz telefone ide kartice ako kupujete sami. Android 4.4.2 KitKat, to sam već rekao, i to bi bilo to. Mi prelazimo na sljedeći telefon. Sljedeći telefon je Huawei G8 LTE. Na prvi pogled mi se iskreno nešto i ne sviđa. Da, baš mi se ne sviđa. Zašto? Zato što je prvo zaobljen. Drugo, pozadi mi se iskreno ne sviđa. Ova kamera kockasta, ne znam, ne sviđa mi se nikako.
ali ajde da vidimo kakve su specifikacije. Što se tiče specifikacija, imamo Android 5.1.1 Lollipop, imamo ekran IPS LCD, octa-core procesor, imamo 13 megapiksela kameru ili bateriju velikog kapaciteta, 4G mrežu Bluetooth NFC, ovo je senzor otiska prsta, zanimljivo, MP3 podrška i FM radio i GPS. Ovo što sad rekao da je senzor otiska prsta, to je najvjerojatnije ovo ovdje, trebalo bi, ja mislim da jeste. I telefon dolazi u tamno sivoj boji, dimenzije su mu 152 puta 76,5 puta 7,5, znači tamno dosta telefon. Procesor octa-core, Adreno, Snapdragon i Qualcomm koji rade na, to su octa-core procesori, i imamo i quad-core, znači na 1,5 GHz Cortex A53 i quad-core na 1,2 GHz Cortex A53. Sad, baterija integrisana, 3000 mAh, ekran 5,5 inča, IPS LCD, 24 bita, rezolucija je 1080x1920, znači Full HD. Kamera sa zadnje strane 13 megapiksela, 4160x3120 rezolucija. Rezolucija sad videa, znači u Full HD snima 30 fps-a. Ima Dual LED Blitz i HDR snimanje, znači to je ono za svetlo, da ne pojma. Pomoćna kamera sa prednje strane 5 megapiksela i rezolucija videa 725, znači 1280x720 piksela, što je onako malo čudno za ovaj telefon koji košta 345 €, ali dobro je. Tu još imamo i dobro zvuk, ono zvuči kao običan MP3, MP4, znači pušta sve živo. Imamo sad tu memoriju 32 GB internu i 3 GB RAM-a i podržava maksimalno microSD karticu do 64 GB i ne ide, uz telefon ne ide kartica. Kako sam rekao, Android 5.1.1 Lollipop i to je bilo to, znači što se tiče ovog telefona mi prelazimo na sljedeći telefon. Sljedeći telefon je Samsung Galaxy S5 32 GB. Što se tiče ovog telefona košta 375 € i na prvi pogled kao i svi Samsungovi telefoni, S34, S5, S6, to su 13, S6, ali dobro, slični su svi, to je taj prepoznatljiv dizajn. Šta mislim, nema šta mi se ne sviđa kako prošlog telefona, sve onako lepo urađeno, tako da hajde pređemo na specifikaciju ovdje da vidimo. Android 4.4.2 KitKat, Super AMOLED ekran, Gorilla Glass 3, quad-core procesor, 13 megapiksela kamera, piše 13 i više, što znači da ima 16 megapiksela kamera, dobro Wi-Fi, baterijski kapacitet, 4G, Bluetooth, NFC, infracrveni port i to je to. Dimenzije telefona su 142 puta 72,5 puta 8,1. Što se tiče baterije 2800 mAh, procesor je quad-core Qualcomm, Snapdragon i Krite Adreno na 2,5 GHz. Otporno je na vodu i prašinu i IP67 certifikat, ja mislim da to ima neki poseban kao na koliko dubitno, tako nešto ne znam ja. Znači to je malo dobro, ima senzor za otpusta srca i čitač otiska prsta. Ekran Super AMOLED 5.1 inča, 24 bita Full HD, Gorilla Glass 3, to sam rekao, registruje više pokreta. Kamera sa zadnje strane 6 megapiksela, kao što sam rekao, 5312 puta 2988 piksela, rezolucija videa u 2160p, mislim da je to čak i 4K, snima 60 fps, nisi sigurno tu ono provjerim. Video stabilizacija, dobro video snimanje, znači snima prednju i zadnju, slično kod ovog LG G3. Ima HDR, LED Blitz,
to sam već rekao, i razvojne modove. Prednja, to je pomoćna sa prednje strane, ima 2 megapiksela, u Full HD-u snima 30 fps-a i to je to, znači video, zvuk, to smo već rekli, kao i svaki telefon može snimati MP3, MP4 i tako to. Memorija 32 GB i 2 GB RAM-a i podržava microSD karticu do 128 GB, ali kartica ne ide uz telefon, nego morate je kupiti dodatno. I kao što sam rekao, Android 4.2 KitKat. A mi sad prelazimo na sljedeći telefon. Sljedeći telefon je HTC Desire Eye, košta 389 €. Na prvi pogled njom mi se iskreno nešto po mom mišljenju znači ne sviđa. Ne znam kako vam, ali meni se ne sviđa. Ova kamera ovdje, zaoblili su ga, to mi se ne sviđa, znači ima još tu plavu boju stavili, da stavili crno, pa ajde da izgleda malo veći ekran, ali ovako ne znam, ne sviđa mi se nešto. Ali ajde da vidimo specifikacije. Android, što tiče Androida 4.4 KitKat, Gorilla Glass 3, quad core procesor, Snapdragon, Great i Adreno na 2.3 GHz, kamera 13 megapiksela, rezolucija 4208x3120 piksela, rezolucija videa je Full HD, znači ima Dual LED Blitz, kao što vidite, i HDR snimanje. Wi-Fi baterijskog kapaciteta koja ima, samo da vidim, sad sam se skroz pogubio, evo, 2400 mAh, što nije mnogo, ali za taj telefon ja mislim da je to stvarno, možda bi malo više predstavio, ne veze. Ekran 5.2 inča, 24 bita, to sam već rekao, čini mi se da je Full HD. Dimenzije su 151,7 puta 73,8 puta 88,5 mm. Zvučnik stereo sa uređenim pojačalom, snima, to je pušta sve ovo. Interna memorija, znači 16 GB, 2 GB RAM-a i podržava maksimalno SD karticu do 128 GB i uz telefon naravno ne ide kartica. Sad što se tiče ovog telefona, iskreno, lepo sam rekao na početku, ne sviđa mi se, specifikacije su mu dobre, ali ne znam nešto za ovu cenu, ne bih rekao da mu je to, ne znam, nešto, kao što vidite tu jedno bi bilo 397, sad je 389. Za tu cenu mi nije nešto, ali dobro, ajde, možda prođe. Mi idemo sljedeći telefon. Sljedeći telefon i posljednji telefon je Motorola Nexus 6, verzija 32 GB. Ovaj telefon košta 399 €. Na prvi pogled nije loš telefon, vidi se da ima otprilike oko 6 inča, mislim, to ću poslije provjerim. Lepo urađen, lepo dizajniran. I mi da pređemo se dole na specifikaciju. Što se tiče Androida, Android je 5.0 Lollipop, ekran AMOLED ekran, Gorilla Glass 3, to je ekran. Procesor quad core 2.7 GHz, kamera 13 megapiksela, rezolucija 4128x3096, ima rezoluciju videa znači u 2160p, snima 30 fps i u Full HD, ima i Full HD snimanje i ima snimanje u stereo modu. Ima Dual LED Blitz i zoom, i tako to, HDR ili ostale panorama i tako to, podešavanja, to jest postavke. Baterija velikog kapaciteta, kapacitet je 3220 mAh, ovo je za njega, ja mislim, taman, nije kao kod prošlog, znači koje je bilo, znači mislim 2300, valjda, 2400. Znači baterija nije zamjenjiva, to je integrisane, dimenzije su 159,3 x 83 x 10,1. Pomoćna kamera, da to nisam rekao, znači s prednje strane ima 2 megapiksela. Stereo zvučnik, kapacitet sam rekao, znači 32 GB interne memorije i 3 GB RAM-a. Nema opciju za memorijsku karticu, što je zanimljivo, znači ne možete da stavite memorijsku karticu. Android, znači 5.0 Lollipop,
verzija Lollipop i to je to, znači što se tiče ovog telefona. Iskreno od svih ovih telefona najviše koji su mi se svidjeli jeste Sony Xperia C5 Ultra i LG G3. Za tu cenu su odlični. Po dizajnu bi iskreno uzeo Sony, to što vidite samo da nije zelene boje, znači to lana da nije zelene boje, crne uzeo bi Sony, ali ovako ne znam, sad nije loš ni ovaj G3, ne znam između ta dva, ali ne znam, ja na primjer Huawei ne bi nikad uzeo, zato što mi se iskreno ne sviđa, to je moje mišljenje, znači ne sviđa mi se. Samsung može da prođe, znači ono, Samsung S5 nije loš, HTC Desire ovdje mi se isto ne sviđa, da je u crnoj boji bilo bi lepše, mislim, ne znam da li ima opciju u crnoj boji, ali iskreno lepši bi bio. I Motorola, znači Nexus, sviđa mi se dosta telefon, nije loš ono. Jedino se neće što ne može se ubaci SD kartica, kao što vidite nema opcije da se može karticu, ali dobro što je tu, mislim ono. I da, prednja kamera mislim ne sviđa što je 2 megapiksela, mogli su malo veću da stave, ali dobro. I ljudi, to bi bilo to što se tiče ovog klipa, samo što vam kažem, znači ovo je bilo moje mišljenje, znači telefoni od 300 do 400 €, znači koji sam ja izabrao. Ne kažem sad da su to najbolji telefoni, nisam išao redom ko je najbolji, ko je najgori, ali vidjeli ste znači koji su to telefoni, koje su specifikacije. I ako vam se svidio ovaj klip, obavezno ostavite like i share i komentarišite da li vam se svidio i komentarišite šta još da snijemo, znači lupam sad od 400 do 500 € neki telefon, da stavimo neki PC do 600 €, neki biti tako nešto. I subscribe se na naš kanal da vidite još ovakvih klipova. Pozdrav!